enough. You are not strong enough. You are not strong enough. You are not strong enough. Jesus. Basuka labantu bebekade beyitshata le ndoda behamba nayo beyibeka. Wafika uPetru noJohane, lithi iBhayibheli baba yabuyela ekhaya ihamba ngeenyawo zayo. Labantu kade beyiphakamisa beyisekela babengasekho lelo langa. Basesifikile isikhathi sakho. Let go. Let go of the support system. Let go of the support structure. So we start sakho manje. So kutume wedwa. Because we trust you enough. Lalela, we will never trust something that we have never tested. No one will test. You must follow September. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Ihora lokukhuleka silana nje sizomemezela ihora lokukhuleka. Angisho leli uhlangana nalo ngeSunday, ake sifusele ihora lokukhuleka ngoba ihora lokukhuleka lidala imangaliso. Angazi noma nyamizwa le ndoda ukuze isinde isukume phansi ihambe. Yingoba kwadaleka amahora okukhuleka beze boPetru bezokhuleka baze bayibone. Yingoba kwadaleka ihora lomkhuleko. Akwazi ukuvela imangaliso singakabi nehora lokuthandaza. Igejile le igejile le yebazalwane. Asikwazi ukukhalela ama miracles singakabi nehora lokukhuleka. Sifana nomuntu ongena esitolo esithize afuna into ethize angakayibhadalele. There are certain types of restaurants. Kule restaurant ongena khona uhlale phansi ode udle uthi sowusuthi ebese uqala ibhili liza kuwe. Kuyima ukhipha imali yakho ukhokha. Alifani ke nelikaNkulunkulu. Lele likaNkulunkulu lingKFC. Ungena ubhadale kuqala ande uthola into zakho. Jesus. Oh, hallelujah. Lithi iBhayibheli bamangala. Usazobamangalisa nabo yakhe impilo uNkulunkulu. Usazobamangalisa uNkulunkulu. So applyile bangaqhashwa ndawo. Mhlawumbe namhlanje yini ihora lokuthandaza elizomangaza abantu xa uphuma la uyibuyele ekhaya. UThixo udilile nawe wakuletha kule ndawo. Sekuyisikhathi sokuthi adile nemeko yakho. Ngoba akaqali ngemeko angakadili nawe. Ngoba hleze mayilungisa imeko wena uzobuyela uyolanda imeko. Kufanele adile nawe kuqala andubadile nemeko yakho.
icilongo zelizwe